Imena official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guhera kuri ino nkuru y'akababaro ni mu karere ka Rusizi aho umusaza yasanzwe hafi yiwe yapfuye hakekwa abo yatanzeho amakuru kuri jenoside. Nsanzimana Berekimaso wo mu karere ka Rusizi wari ufite imyaka 68 y'amavuko yasanzwe hafi y'urugo rwe yapfuye hakekwa ko yishwe n'abantu yatanzeho amakuru y'uruhare bagize muri jenoside yakorewe abatutsi bagafungwa bakaba bararangije ibihano bagafungurwa. Ibi byabereye mu mudugudu wa Karambi akagari ka Kabagina umurenge wa Nyakarenzo ku itariki ya 9 Mutarama 2025. Bivugwa ko nyakwigendera yishwe n'abantu bamutegeye mu nzira umurambo barawukurubana bawurambika hafi y'urugo rwe. Jenoside yakorewe abatutsi ikirangira nyakwigendera Nsabimana yabaye konseye wa sekiteri ari nabwo yatanze amakuru ku bagize uruhare muri jenoside bikekwa ko bamwishe. Umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Rusizi Alfred Habimana yabwiye ikinyamakuru igihe ko RIB yatangiye iperereza kugira ngo hamenyekane abagize uruhare mu rupfu rw'uyu musaza. Ati ntibaratabwa muri yombi, RIB iracyakora iperereza. Meya Habimana yasabye abaturage kwirinda kumena amaraso y'inzirakarengane no kubana neza mu mahoro. Ati igihugu cyacu gishyize imbere ubumwe n'ubudaheranwa no kubaka umunyarwanda utekanye. Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 yatwaye inzirakarengane zisaga miliyoni. Ni igihombo ku gihugu nyuma y'aho ubuyobozi burajwe ishinga no kubaka iterambere ry'abanyarwanda. Icyo dusaba abaturage ni uko twese twafatanya n'ubuyobozi kubaka igihugu abagifite inzangano bakazireka. Ubuyobozi bw'inzego z'ibanze n'abaturanyi ba nyakwigendera Nsabimana Berekimasi babwiye ikinyamakuru igihe ko bakeka ko uyu musaza yishwe n'abagize uruhare muri jenoside yatanzeho amakuru muri Gacaca. Reka dukomereze mu karere ka Gasabo aho hari inkuru igira iti uwishe umugore wamutemesheje umuhoro yahamijwe icyaha. Urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwahamije icyaha cy'ubwicanyi umugabo wishe umugore we amutemesheje umuhoro. Isomwa ry'uru rubanza ryabereye mu ruhame imbere y'abaturage aho icyaha cyakorewe mu murenge wa Musenyi mu karere ka Bugesera. Icyaha uregwa akurikiranweho yagikoze ku itariki ya 16 z'ukwa 10 2024 ubwo yagiranaga amakimbirane n'umugore we nyuma yo kumwaka amafaranga 120 yari yaramubikije umugore akayamwima yarangiza akamutema kugeza apfuye nk'uko bitangazwa n'ubushinjacyaha bukuru. Ubwo yabazwaga n'urukiko niba ari we wiyiciye umugore yemeye icyaha asaba imbabazi urukiko rukaba rwamuhamije icyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake rumuhanisha igihano cy'igifungo cya burundu hashingiwe ku ngingo y'107 y'itegeko nomero 38 akarongo 2018 ryo kuwa 30 z'ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano mu Rwanda. Reka tuve kuri iyo nkuru dukomereze kuri ino nkuru igira iti ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho M23 yongeye kwirukana FARDC muri santere ya Masisi. Umutwe wa M23 kuri uyu wa 4 tariki ya 9 Mutarama wisubije santere ya Masisi nyuma y'amasaha make uyambuye ihuriro ry'ingabo za Leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku wa gatandatu w'icyumweru gishize nibwo M23 yari yigaruriye iyi santere, gusa ku wa gatatu tariki ya 8 Mutarama iza kuvanwamo n'ihuriro ry'ingabo za Leta. M23 ari ku musozi wa Rushebere yongeye kwisubiza Masisi Center mu gitondo cyo kuri uyu wa 4 nyuma yo kwirukanamo FARDC n'abarwanyi b'imitwe ya FDLR na Wazalendo bafatanya mu ntambara. Usibye imirwano yo kwisubiza Masisi yatangiye mu masaha ya saa 3 z'igitondo, impande zombi kuri uyu wa 4 zarwaniye ku misozi ikikije aka gace ka Bweramana muri groupement ya Mupfunyi Shanga ndetse no mu gace ka Mweso gaherereye muri groupement ya Bushari Mokoto. Imirwano kandi yumvikanye mu bice bya teritwari ya Rubero. Aya makuru munyemerere tuyasoreze kuri ino nkuru igira iti u Rwanda rwatangiye gukingira virusi itera sida.
rwego rwo kurwanya ikwirakwira rya virusi itera sida, u Rwanda rwatangiye ikoreshwa ry'urushinge rwa PrEP rukora igihe kirekire, aho rwitezweho gufasha abantu bafite ibyago byinshi byo kwandura virusi itera sida. PrEP ni umuti wifashishwa mu gukumira kwandura virusi itera sida, ukaba ukora mu mubiri aho uremamo ubwirinzi bukomeye butuma virusi itabona aho yikinga igihe umuntu ahuye nayo. Ku itariki ya 3 Mutarama 2025, urushinge rwa PrEP rwise Cabotegravir rwatangijwe ku mugaragaro mu bigo nderabuzima bibiri byo muri Kigali, ibi ari byo Gikondo na Busanza. Uyu mushinga uri mu cyiciro cyo kugerageza kandi biteganyijwe ko ushyizwe mu bikorwa neza hashobora gukorwa gahunda yo gukwirakwiza mu gihugu hose. Dr Basile Ikuzo, umuyobozi w'ishami ryo gukumira sida mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, yasobanuye ko uru rushinge rutangwa rimwe mu mezi abiri. Ibi bigabanya imbogamizi zaterwaga no gufata ibinini buri munsi, bityo bigafasha kongera imikoreshereze no korohereza ababikeneye. Iki gikorwa kigamije gufasha abantu bafite ibyago byinshi byo kwandura, barimo abakora uburaya, abaryamana bahuje ibitsina, abafite abo babana bafite ubwandu, hamwe n'abangavu n'abakobwa bakiri bato. Dr Ikuzo yagize ati "Uru ni serivisi igenewe abantu bafite ibyago byinshi byo kwandura, cyane cyane abahura n'imbogamizi zo gufata imiti ya buri munsi. Urushinge rushobora no kugabanya isoni n'ikimwaro gikunze kugaragara ku bakoresha PrEP yo mu binini, cyane cyane urubyiruko. Mu myaka 10 ishize, u Rwanda rwagabanyije umubare w'abandura virusi itera sida buri mwaka bava kuri 10,000 bagera ku 3,000. Dr Ikuzo yavuze ko kongera amahitamo mu gukumira iyi virusi ari ingenzi mu gukomeza kugera ku ntego no kuyirinda. Mu gihe cy'umwaka umwe wigerageza, abatewe urushinge bazajya bakurikiranwa kugira ngo hamenyekane niba umubiri wararwakiriye neza kandi ruri gukora akazi rushinzwe mu mubiri. Ibyavuye muri ubu bushakashatsi nibyo bizashingirwaho mu gufata umwanzuro ku rwego rwo gukwirakwiza cyangwa gukomeza gukoresha gusa PrEP yo mu binini. Nk'uko bimeze kuri serivisi zindi zo gukumira virusi itera sida, mu Rwanda urushinge rwa PrEP rwitezweho gutangwa ku buntu. RBC yiteguye kandi ku gahunda yo kwigisha abaturage ku byiza by'uru rushinge, aho umuyobozi w'iki kigo yavuze ko ubukangurambaga bwatangiye mu Ukuboza 2024 kandi bwitezweho gushyirwa ku rwego rwo hejuru mbere y'uko Kamena 2025 irangira. U Rwanda rwamaze kugera ku ntego ya 95 yashyizweho na UNAIDS, aho igamije ko 95% by'abanduye bamenya ko banduye, 95% byabo bakabasha kwivuza, naho 95% bagafata imiti igabanya ubukana. Iki gikorwa gishya ni indi ntambwe ifasha igihugu mu rugendo rwo guhashya virusi itera sida. Nangaha dusoreje amakuru rero twe twabateguriye. Mukomeze mugubwe neza cyane. Indi sango y'amakuru rero ni mu kanya gatoya, muri hafi cyane, nimuze kujya kure, ndaje mu kanya nyabagezaho. Bye bye.